Pozdrav svima! U ovom videu pokazat ću vam kako da napravite završetak, odnosno kraj na sajli. Ako vam je nekad pukla sajla na biciklu, na motociklu, na automobilu, na nekim mašinama, na kosilici ili gdje već postoje sajle, pa niste uspjeli odmah da nađete zamjensku originalnu sajlu, često ste pokušavali da napravite ovaj završetak koristeći možda ove luster kleme takozvane, koje ja lično ne volim, jer nisu pouzdano rješenje, pa ću vam pokazati kako da napravimo to malo kvalitetnije i bolje. Koristit ću cijev od automobila, od kočionog sistema, odnosno od hidraulike kočionog sistema od automobila. Cijev je debljine 5 mm, što mi odgovara za ovaj moj eksperiment. Evo, ovdje sam spremio jedan manji komad od kojeg ću napraviti taj završetak. Prije svega potrebno je da urežem navoj u samu cijev debljine 4 mm. Koristit ću ureznicu M4 i pažljivo urezati navoj u dubini od 15 mm. Biće sasvim dovoljno. Da bi ureznica krenula, mora izvršiti malo veći pritisak. Evo ga, urezao sam navoj. Za ovaj navoj spremio sam šaraf. Moja je sajla debljine 1,5 mm, znači 1,5 mm debljine je sajla, pa ću morati izbušiti rupu kroz cijev u istoj toj debljini. Rupu bušim od kraja cijevi otprilike 5 mm. Probušio sam rupu, kroz ovu rupu ću provući sajlu. Evo vidite. Sajla prolazi odlično. Kako bi osigurao ovaj spoj, dodatno ću koristiti i takozvani učvršćivač navoja. Dovoljno je jednu kap da stavite cijev na dio gdje je navoj. Odnosno zavrće se kako treba. Sada mogu zavrnuti ovaj vijak kako bi izvršio pritisak na sajlu. Već sada imam u nekoj mjeri čvrstu sajlu u odnosu na ovaj na cijev. Sada ću odrezati cijev sa druge strane, otprilike u istoj udaljenosti, kako bi i sa druge strane mogao zavrnuti isti ovakav vijak. Tek tada ću imati pouzdano čvrst spoj.
potrebno je još samo da dobro stegnem i drugi vijak sa suprotne strane, osjećajno naravno. Sada mogu slobodno skratiti vijke sa obje strane kako bi dobio mali završetak kao što je originalni, jer na mjesto gdje dolazi ovi završetci nemate baš dovoljno prostora da bi stalo nešto veće nego što je fabrički stavljeno. Odrezao sam vijke sa obje strane kako bi dobio veličinu koja mi je potrebna. Sada tek imam dovoljno čvrst spoj i pouzdan i sajla je spremna da se koristi u ovom mom slučaju za motocikl, a vi možete koristiti ovaj isti princip za sve sajle u raznim namjenama. Nadam se da će vam koristiti ovaj moj video. Vidimo se, čao.